kang si ke ni ge nge dak ji nang di tu media reporters ang no ni di puji media doan stami nang di tu pacit han ingon truth will prevail one day udoma ve lolo tangte labang so ahok alam ke kachini ke jakong kasi arnisiarni lake chini dekhi kasi nili sopi non hasi MCom in business management kitang lang nili sopi aphan Kursing timong ladat, kopilo ladat magka-interfere doon ng jiakam kido. Kopilo alang nila politics along alang ni nili APSLC jay katharsar long pa nili. Lapu nili wanglo. Laki APSLC nethot lo. Ante Pini ni kopilo dak kursing ladat. Personal attack kopilo ladat. Family attack kopilo ladat. Nili sopi aphan kopilo lapuson. Junime junono ake hai sar. Tuliram ronghang sar. CM, Akorte, pen Jepangri edlo, penando edlo, antar ke hangdam edlo pu, nilit dum ahem arnisita, iso ke hang lahai wang belang, lapen nilit sopi ke Facebook, lapuson mobile akit he dan stani, Facebook lang tan nilit sopi panang tum ridam etan nilit sopi ke, ladak Facebook lang ta, use, pipon ma, lahai. Opportunity tung ke di shopping alang business in MCom in business management alang ka Charlie G alang li aning ke hang penetency so aro tum si tami pinso tum aphan kit hek dun long pinso tum kachepaduk hek dun long pensi so aro tum si tami business Charlie nahi lapen ke Charlie paminen si alang laan kachepaduk niliphan ng ipu pai nang duk pitlo nang APSLC long nang kiklem dun apuan RJ kiting setame nang ning kiting nang rada phan kang hon khai long ria phan kang hon ajoy nei nang council kan setame niliphan wareng oversight nang ipi labang so approval tami nililong do tema tebon se tamit nili kuda rat sige thela tanggal leke thekali rat sige the ko jeda Pini ni kursing timong asopi mopen ake hai sar kong rongpi alang li vice president APSLC alang li pachini ponlo je kursing timong organizing secretary non ke alang li lapuson si asopi bihek lang lone ko lone sitame ang tan sige do ko barjulong lapen halada alang di pen pachini ponlo ahem chewang le pin ku hamo pen ku laso alam si apai aku along si donang ji nili sopi ke nonta nili tumke hem si nang topi bet hem si kitun kidang sitame aluhi maluhi parni si sitame aki hai ang tong inti katharsar atum jirpo alang tum bang hoso se nilitum hem chuan nang chosi nilitum alang tum amhan nilisupi kachini labang so cake business in management alang him talhai selam pisi alang ko ano ni aning kang sampen alang chipidun la pichudun la tebon sitami youths are the future leaders po ang tong tumakan ko ano ni alang ani chingsam dun pen lapen amit hang na youths alive lang pilo ni Sophia phan ladak nang li kursing timong meme hinono ladak aki hai tu diram rong hang akorte ben CM akorte ben chibiya lo latum penando edlo pu pilo la hai kipu alang Sophia phan pipolo alang chematha thadet bang aphan judgmental attitude bang aphan ki jong la helo makijok nang li inut organizing secretary nang dia prang ka jail dam edlo nang li men riho bu kopi polo ladak itu nang li kedi jai ka tharsar hema room dam po nang li ke halada sarapan chut dam po ar khan po amuk manne ke wang po CCTV camera pe nang li lam po arni siarni ninje dakji sikson hanse ake hai alang li birthday lo happy birthday ik sikson ake hai
nili thang tanang pi mo bedan lo arna ma herzume nang long te do na pupen alang li aning kang sam nang li herzume nang pi lakado ka be pot ni ching duklani kusi ake hai sipson hanse nang thakdut labang so hut youth tum do nili youth tum aphan Kardom GPC nili sarahem damlo labang so hut kursing timu jai ka thar sar arum pen sinang chonsi an parbang ke sara phansi kichut ki hoi se nili phan nang pa putot ama sar nang arjulo chola nang libang lera re mo pen nang li hapu arum lok sige do putte sipson hanse tum youth tum pen ga chiki putte ko talang sipson hanse a birthday pini majok ta birthday pulonte wish for kasi nili wang lo nang lilong kasi jong si nang li khan kursing timong nang ki hoi nang ki chut tan jong si nang li tapuson alam arjubom lang punte arni siarni kursing timong rehu ajoy ni rap dek khukdak ji lapen ke alang li pen ajoy ni si ini APSLC along kami aning kang sam abedak ini supia khan lapuan ka chinek lapuan ki putot ki pusit inut inchirjir apor jang khan nang li supi rap dek asupi atuma phan sa kami lapuson ulo ponte ko an ladak sentiment ji nang li kursing timong aphan nang li khan ke ni tung ke non step den kon lo nang li methang chema thate nang li khan KSA tum same nang li khan nang chok nang theng lo haladak KSA tum ki wang hai am stame nang li nang chok nang theng kali bon stame nang li nang ki chok nang ki theng ku bang kali lang nang li bang ke KSA tum nang ki chok nang ki theng usu nang li akoi ki pi KSA tum ki nang ki khan nang ki chok nang theng ni wang kali bon stame nang li kalili kalang lang nang li tur bang nang kai tak tur lo jot la helon nang li chema tha pamit tu nang li kursing timong inut kan si nili ning duk pik labang so party long gidodun APSLC long aki hai sar jai ka thar sar nili pesar lang aki hai Jonathan inti ka thar sar bange nili punung lang te bon si tame aki hai jai ka thar sar phan tame kursing timong ke alang phan si ka control kursing timong son ridam extame tarbi ang long is plus di mahasaw nahok talang ni son aning ka hedon thekdam long le la hello bukan nili pachini ko delo ke nili tuma khan nili tuma hem iwang sinang lang hang etlo pute nili tum che theklong ji an sa tamin non alang ni naku an kaning ji ka chobai party long ta ka chobai banga family khan sa tamin ka paheng no don ji khan alang li thang making alang li copy lo po alang li viral video alang li kaselam labang so viral video ta komane aphan madam amunit thamtong ke toy lo ne la ku alang li ta chini ta haji alang li kursing timu pen copy tong phone along pitong ke bohong lo ne alang li pen tanon nang li tum RD long rek po la pen ge alang li kursing timu punat ken si nili to mahem piso ke hang tu punat sinang theklong lo nili sopi copy lo Facebook lo an tami lahay ki dam dia khan opportunity bon si tami inut ahem also intercept ahem also alang ki claim dia ning hang